Kupli Mandal Congress Committee Hinpen Congress Party MP candidate Joyram Ingleng Aphan Kangthum Karni Lapian Karcho Sai Kedengpon Nijang Karbiang Long ke Parlo Lakha Troksinong Kupli Constituency Congress Mandal Committee Sai Hemalong Congress Party MP candidate Joyram Ingleng Aphan Kangthum Karni Lapian Karcho Sai Kedengpon Theripo Chikloni Phaikre Troxiar Nikang Sambajip Nira Chitimalong Khiruni Kupli Mandal Congress Committee Sai Hemalong Ongdong Congress Avokar Atumpen Congress Party MP candidate Joyram Ingleng Aphan Kangthum Karni Lapen Karchua Sai Kedengpon Lapen Congress Party Aphan Ongdong Avot Pen Kipahai Ponji Aphan Chingki Chingwaipon Lapen Bangso Maya Long MP candidate Joyram Ingleng Pen Kaningje Ponki Congress Sarkar Banglote Karbiang Long Kapaching Thurji Aphan Keching Sia Sai Dengpon Popusi Ningjepon Lapen Karbiang Long Anat Akar I 244A Pusitami Congress Sarkar Banglote Kepa Junji Aphan Pusitami Rahul Gandhi Ta Lamchak GPR Lo Pusi Ningjepon Itu manduk tupik lo, lapen itu political demand ajar tupik lo. Rahul Gandhi akhir hari tu cakap lo, artikel 244A implement ko, nipi ya commitment ni jepap lain ko pusi, nam cakap lo. Raso indang pun, raso api bangke non wrong group, itu korteng gira tu, kai jepupe, normal jepupe, katupe sibat pun gitu pen, uson si itu kang dunia mah. Jing turunnya mah non rong asal langdam lo pulau te adu butik pik lo tangka poisa ke longa amut tangka be non ke CMA betul se sab kontraktor kado ko beda cerai lap lo rara tum ke tangka pulau ne lo abi der lo ama raso uthot ke ban thuya pan itum tangkot kapan petrol di jala dor se bade di kapan electric bill angele Kesupen, ajona ta ador kesusu kali, lahai ta review ke banjir apa? Kalian tak? Sir, BJP tu ngaji pula BJP sarkar form dah pipen not pinning 80% on development adlo pula la tumci pula si kuana hok. Kenapa itu mah thanglong prong lo kian te? Development ke doma kabe mah ini tumci thanglong prong lo. Pada keneng je po, bukan banyak je pan ke nang pa project je pan ke, neng je po. Kita ini tumci thanglong prong tum tu kau kan te.